Vojska Srbije posjeduje najmanje 2 iznajmljena satelita strane proizvodnje kojima vrši nadzor iznad svoje i teritorija od visokog interesa u okruženju. Ovakva izjava bi odmah u današnje vreme bila okarakterisana kao senzacionalizam. Drugi bi rekli to je mitomanija. A treći bi tražili link kao dokaz. Pošto je to na internetu je najvažniji link ka nečemu i to se smatra dovoljnim dokazom. Ali ovdje u ovom slučaju nema linkova kao dokaza, ali postoje javno dostupni fizički dokazi koji će biti upravo izloženi. U trenutku kada je u Srbiju tokom 2023. godine stigao kineski proizvedeni dron CH-90, i pojedini ljubitelji vojnih tema su se zapitali kakva je ovo neobična antena na samom dronu. Da li slučajno ovo nije satelitski navođen dron, jer to bi bio dokaz da je uz dronove iz Kine Srbija također zakupila i satelite za njihovo navođenje. Međutim nije, ovo je standardna antena za ovakav tip letilice i samo je podignuta tako da je trup i krila drona ne zaklanjaju u odnosu na zemaljsku radiokomandnu stanicu dok je dron u vazduhu. Interesantna je informacija da sa suprotne strane Albanija kada naručila i kupila dronove Bayraktar iz Turske je potpisala zapravo ugovor o kupovini letilica sa turskim proizvođačem, a u isto vrijeme su potpisali i ugovor sa američkom privatnom firmom koja pruža usluge satelitskog osmatranja, i to ni manje ni više oni su navodno sem letilice platili negde oko 150 miliona evra, dok su se kod Amerikanaca obavezali da svake godine plaćaju još dodatnih 100 miliona evra samo za usluge satelitskog osmatranja. Albanija je navodno nabavila samo 3 letilice Bayraktar. A sada sledi čudo neviđeno. Tokom 2023. godine samozvani kosovski premijer Aljbin Kurti se fotografisao i objavio da je njegova teroristička organizacija od Turske dobila ni manje ni više nego 5 letilica Bayraktar TB2. Albanija, koja je međunarodno priznata država, dakle ima 3 bezposadne letilice, a teroristička organizacija ima 5. Ako se vratimo nazad u Srbiju, većini koji prate vojnu tematiku u Srbiji i okruženju, poznata je takozvana afera Satelit u kojoj je tadašnji ministar odbrane Davinić bio osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i mimo procedura tajnim dogovorom od Izraela iznajmio njihov satelit kojim je dugi niz godina vršen nadzor iznad Srbije i okruženja. Optužbe su odbačene protiv njega jer su dokumenta normalno označena vojnom tajnom, a u tom slučaju sud nema dokaze kojim bi mogao da barata. No, što se tiče konkretno tog satelita, njegov radni vek je istekao odavno i on najverovatnije pao nazad u zemljinu orbitu i sagoreo, jer jednostavno ni jedan satelit nije večan i prosječan životni vek satelita koji kruže oko Zemlje je oko 10 godina, a također i tehnologija je uznapredovala pa sateliti starije generacije imaju slabiju optičku rezoluciju i prenose lošiju sliku i zbog toga ih nakon određenog vremena vlasnici jednostavno prizemlje i zamene novim. Naredni interesantan trenutak u dokazivanju toga da Srbija posjeduje iznajmljivani satelit, i to najverovatnije najmanje 2 satelita, jeste hapšenje 3 albanskih službenika koji su prešli bez ovlašćenja u centralnu Srbiju tokom 2023. godine. Da bi oni uopšte bili uhapšeni moralo je bukvalno uživo da bude praćeno njihovo kretanje, i to dok su dolazili na taj položaj gde su uhapšeni, jer su uhapšeni bez opiranja, bez ispaljenog metka, na način da im niko nije mogao da priskoči u pomoć sa njihove strane. Dakle, naša strana je znala da oni dolaze, a da iza njih nema drugih albanskih službenika koji bi mogli da im pruže vatrenu podršku i pokušaju da ih oslobode. Jedini način da se toliko stvari zna jeste praćenje kretanja satelitom. U prilog tome govori i činjenica da je na konferenciji za novinare Aleksandar Vučić odmah nakon njihovog hapšenja na tvrdnje da su oni uhapšeni na Kosovu pa nasilno odvedeni u centralnu Srbiju rekao: neka Amerikanci objave satelitske snimke sa lica mesta, oni i onako prate celokupnu situaciju. Što se normalno nije desilo, Amerikanci nikada to ne rade javno, u jako retkim slučajevima su objavljivali javno snimke sa svojih satelita, ali ova izjava daje indicije da mi znamo da oni vrše osmatranje satelitom i ostavlja drugoj strani na razmišljanje da li i mi radimo isto to.
Tako da ovaj događaj je jako blizu toga da potvrdi činjenicu da Vojska Srbije koristi takve usluge satelitskog osmatranja, ali ni ona nije 100% pouzdana naznaka. Pre nego što iznesemo pouzdanu naznaku, moramo prvo da objasnimo kako se iznajmljuju špijunski sateliti. Postoje dva načina. Prvi, da vi unošenjem određene šifre imate pristup samom satelitu i sa njega dobijete sliku, ali ne možete da kontrolišete sam satelit. Kretanje satelita kontroliše vlasnik satelita, a drugi način je da vam vlasnik satelita prosleđuje sliku. Dakle, i upravljanje satelitom i slika idu prvo kod vlasnika satelita, pa vam on dalje prosleđuje ono što ste platili. Ovaj drugi način je način na koji su Albanci iznajmili usluge od privatne američke firme. To nas dovodi do ključnog dokaza koji je javno dostupan. O dokazima koji nisu javno dostupni nećemo govoriti u ovom videu, iako tekst čita veštačka inteligencija, a ona može da izbrblja svašta i ne može biti osuđena, taj deo će ostati tajna i u buduće. Dakle, firma koja je radila modem za potrebe vozila Vojske Srbije je u svom prospektu koji je javno dostupan naznačila da je na zahtev kupca, a to je Vojska Srbije, u svoj modem ugradila opremu za transfer podataka putem satelita. Dakle, svako vozilo Vojske Srbije ima mogućnost da šalje zvučne i video poruke, ako je to potrebno, i preko satelitske veze. To nas dovodi do zaključka da je velika verovatnoća da Vojska Srbije koristi usluge satelitskog prenosa podataka, a za to je potreban vojni komunikacijski satelit, a ne civilni. A takođe, ako se i vrši nadzor, to se radi osmatračkim satelitom, što nas dovodi do zaključka da su to najmanje dva satelita različitih osobina, koja su iznajmljena. Da li su iznajmljeni od Kine, Rusije ili Izraela, možda čak i od Sjedinjenih Američkih Država ili neke privatne firme, za te odgovore morat ćete da se potrudite da ih saznate, jer čak i veštačka inteligencija ima ograničeno znanje.